I welcome you all to our celebration today, where we come together as God's people to praise and to thank God for the many blessings He has given us. I never feel times saying goodbye. Yeah, I think the time is stuck in California. But we gather today as God's people to praise God and to thank Him for the many blessings He gives us each day. Now we can know if I'm not Lord to let ourselves let the year of mine. Kaya cuma itu bukan satu letter sama muslim macam yang betul every soil of mine. Kaya few point macam yang awak tahu teman let the year of mine. Kalau supaya kita tahu yang tua yang berumur. Kalau mai tahu punya tahu sama, jadi tahu yang berfakta.
ria mātou ai mea upa, mai e whātukuina i ai mātou le atoanga e au mātua i atoe i le whātuatua, i le whālamalamo ma le rofa. O la mātou o le kalevenia lati o mātou o i o Yesu Kiriso o wano, o soifua ia mapure, mātasi makoe ma le ngālu pa ia, o le atua e tōtasi, o le whāmabau rama. O le kola kolanga, le tusia poto matalo le sifuna malenua, o le kola whakawhakawha i whai ua sifuna malitolu, si i whai ua sifuna maleono, whaawau le sifuna maleula. Wa e tuina le angasala sa tūlanga i na ia sala moai. Poto matalo le sifuna malenua, o le kola whakawhakawha i whai ua sifuna malitolu, si i whai ua sifuna maleono, whaawau le sifuna maleula. Awa ele o iai sensasi atua. Wana oe wa e tausia mea uma. Ina ia e whaani ai wa e le whaia sa whakasinonga ma whaane tolu. Aua e whaania o malo si a te rātou wa le taitonu o ia te oe mana uma. Maua maa si a e whamaurua o e o rātou le boa oe. Rofola Fantasi.
o le anganga e whautua o ia mo tātou, i le oi e le whai o le tātalaina. Rau mai o tā o wanu, whai koe loa sunu mai ono e le loa sunu palifitu. E whaapea fo i le anganga o na soso ni mai i lo tātou mai pai. A wā tātou te lei loa mea tātou te hole atua i mai tusa. Ai pei tai o le anganga, e whautua o ia mo tātou, i le oi e le mwhai o le tātalaina. Na abele tasi takacha matoto ino na fanua. Eiti na maia ifua ola amu. Pe a uma o tuku. E sivi ia ina awafu.
fai malala o tele, e o mai ai manu whenei, malato mo moe i o mana. O whetara i atu e ia, le tasi whata oto i a te ilato. E tusa le maro le langi, ma le mea whakawhete, na awe e le whawhine, ma tu i to tonu o le whalawa mata. Pe tusa ma le oro se furu pauna, ma o i na whakawhete ina wai. Wa whetara i atu Iesu i a mea mai na motu o tangata i whata oto. O nā whata oto na whetara i atu ai o ia i a te lato. Ina ia tauru ai le upu o le perofeta. Wa whapea mai o te tautala atu i whata oto. O te tau atu mea na nino tanu o le whapaina o le lalolanga. O na tuuna ai mea e Iesu o le motu o tangata. Ua urufale atu ai i le whane, o na o mai ai lea i a te ia o na soho u whapea mai. Ia e whakatara mai a te mātou, le whata oto i le tita ia i le whane. Tani atu ai lea o ia. O le lulu saito le nei o le atali lea o le tangata. A o le whanua o le lalolagi lea. O le saito le nei o tangata ia o le maro. O le tita lia, o le whanau ia le ua lea. O le ua ita mai na narungu ina i mea. O le tia apolo lea. O le sele selenga, o le ngataanga lea o le narulanga. O e sele sele o a gemi. O lea e pei o le whakutu ina ai o le tita lia. Masusunu ina i lea. E whapea fo i o na whaia. I le ngata anga o le neina langa. E au ina atu e le alihi o le tangata, ana a ngelu la tote wha poto ina, na ilona mano. Me uma e tausi wai ai o e a mio le anga. Lafo ina i la tote tono le ao ma asa. E iai le taki a ue ma le nini bago nifu. O na kukula e lea o e a mio tono, e pei o le lai le malo o la tōtama. O leo o iai tanina, i nā whaalomo mai ia o ia. O le tala me le ia le ali. O whaitaunga wa whora mo i tātou e ne yasu. O whaitaunga mo whiwhinia e i kānesia e whora au tātou malanga i e. O whaitaunga le so, mai ni whengainga tuai, mai ni poto Sorbona, whātāta mai ei ne tāua, o le ora i e. Le tātou takitonu i a te ia, o loo i a te ia le atoanga le tātou whonama, ai meise o le whātinoina, o le lalurani atoa, whaangai ngoi, o whātu. Pai taunga lona lua, mai le tusia paulo le kānesia Roma, Whātata mai ai te angama ne atua ni tutoko le tangata. E mānama pēr maunai tangata ni pēr te tauna whai. A le evangania mo i tātou ke ne yaso. Whātata mai ai le atuanga o whōwhanga ne atua o le tangata. Ai maise o le whōlaua tangata manua i ei. Mānai e ione, whapea mai o nātou, i ne li e anga whatuaga, i no wainoa, o tuku a e le titania. Whai mai le nātou tāna. A matu moe a e se le titania.
ai whapea atu e pūne whatua ne ai. A wafu atu a me se titania, la manua i saitu, o lea tōpea ia, e whiolo whatasi i titania ma le saitu. O le manumanu o le tangata e ona le whatua, ne i te iwa manua nia, ia le fōra saitu, ma whaina i ona tukutukua. Toi manatua i le whitarainga i Yesu, no wā mai e maniu le sātapu. Nā whea i whane o le wharisaitu, o le wharisaitu, nā tō te whaiainga maia. Ai lea whainga ai, nā nuatu ai le whawhuni, whae e le swau i a ao le ni. Whae e le swau i le ao le o na mai. Whape mai ei le tanga se tasi o na so. Mai mau swau. O le swau tau ta. Ana ame whatau. Maua mai ei se tupe whawhanga i le au mati tipa. Mana ei o le whitalai ngane i lea lea whape atu tu. Tō te mafuta pia pa tangata ang sama, tangata vai vai, i le whōlaunga le nei. Tō pia i e whai, lana whatai kuanga, wa i a whāuru i a jau, e tāpena i no paliu. Pānei e o lea whauru hongo e māu i le nasu. We will always have the war. That is the fact of life. E iei bea i tātou ma tangata vai vai, ma tangata māti kiwa, tangata i lei ātua toa. O manuanga i e mawhua mai, o no le angasana a tāmu ma ewa. Pei fwoi lana whiwhora i le kane si e le so, whai taua, e whola a tātou mananga i neri. Tā ua mo koe maa, tā ua mo koe māu whorwhoranga i le so. E peo whorwhoranga i vai aso umananga i tauranga pai o le misa, ai meise o aso sā. Whorwhora i mo e tātou le kupu panere. Tātou te whanongorongo i ai, tātou te tai sua i le kupu nere. E tā pena i tātou mo le whakawhaitauranga. Awa le whakawhaitauranga aleni, tātou te tali sua i o na tino manono toto. Ia tātou mai tauina ni tali suanga i kuku. Tā pena i tātou mo le tali suanga i le Eukaristia i le tino manono toto le. Nono i ngā whātiliu se situ o le tali suanga ni tangata vai vai. O le tangata i sumu mai le manu le ni. E fia maua se whaamamu si ama. Awa o i e whawhanga i le amaka ki o na sau mōpau i le Ekalesia i Roma. Ba ai le amaka o le atua le nai tātā ai o le whatu. E tātā e fia maua le ni. A o i lai whawhanga i le whatu. E whaamausani ai lana whōlaua i le ni. E a toa i o le whātua. O le ala leo le mawhito le luo le atua i aso le nei, a wā le whātua le ale atua i o na so. Poto, whaamongolongo i le naufu. Whawhanga le tino i le tauranga le i lo na tino mano na toto. O te laua soa i nama e mafua i le tautau o le koruse, tātou te matamata i o leo inga leo le tātou whātasinga, tātou te o mai i poto, tātou te koe karwani o le iwa Yesu, a o le so tātou te whātiroina, whāle angana, a whāli liu se singa ngana o tātou poto mai, tātou te amo le whatawhaitau langa.
tonu la mai la ko so Yesu a wali sina mai to na to ko ile tau la mai le o le mafua ana le fa to mai yo na so fa to mai yo na so se tai la do te ma ko ai le fa mama do wali walo ko tu mo ko nga o to fa ti go le o ste yo pa ie fa fa mai to fa man sia yo to le ma pa ia o le mana sai le ya tanto gode wimo le sa. Why do we gather as disciples of Jesus to celebrate the sacrifice of Jesus Christ? He wanted us to celebrate because this is an eternal sacrifice. He meant it for us today. Sure, he died nearly 2,000 years ago, but he meant his death and his resurrection to be an ongoing sacrifice. That's why we gather. That's why we feast on Sunday. It's because of his sacrifice. Because through his death, he has freed us. Nothing else. Ele fabio se poto mai tawane ai o tatu mo mai e koso mai kalvanio e avea mata to kalvanio ne so a liu foi se sinana tatu mo mai e sikil fai tawana tatu ko foi tu ai kalvanio o ko wanta to fai tawana na no so Yesu au singa toto ko ia se tulo ka to mo ye le tawana ye awa fo tawana le tawana wa fiu Israel e mo mori tawana ye ya onole fa to muna ne tu e ta pena i tato e ta pena i no no awa tawana. He wanted to train his people in offering the sacrifice, and he began with shedding the blood of bulls and goats and sheep. He wanted to train them because one day his son will die for the world and for his people. Whenever the Tawah e ale fai mo tauna a wa uma na fa ton bele ia winga mo le fai mo tauna e ia na le so poto mai no na lu e mo mori le tauna ko ia ni sa ile a tauna na termena Yesu ka tu te fai tauna mai me le ta wa ile so a wa ni ngam ia le nei tauranga e mafu mai no support tai au le taumata to tele lava isi ta mena o lo anga i mai tai au awa le patia o le tauranga moli e Yesu e fai ia supa e fola foi ia le upo le pe no fai atu masani tanto tempo fola de bisa e kol kausan ia sukuma o e fai kaua luspa ia atua me le tāwai o uma na whawhaua le gane sia le ue fola au tatu malanga i meni that we read all of the scriptures, well, just about. We read the scriptures to prepare ourselves to celebrate the Eucharist. That's why we gather. That's why we feast on Sunday. Kau te ai ke le aji i le asasa o no le aso lele. Pai le iei tau sanga atua e kasi a le aso le whai ai le sa. Masalo utu o le mea.
One day the church doesn't celebrate Mass. Why? Because Christ, the High Priest, dies on Good Friday. So around the world, there are no Masses. If I can if I alba number that's why we don't celebrate Mass on Good Friday. However, because of the importance of the Eucharist, il buone stofo, e fa poco ai l'Eucaristia, e fa paia il po' o non le sovranità. E poi alla esercizia, ai fai per comunio, o ne tau io, o le tino, ma ne toto le di tanto fuori. There is not a day o a suma langa e whaasoa i le Eucharistia, le tino ma le toto le ni i ona tangata o lona nukupa ia. A wafo e tamawhitanga ne whawhanga i koe. It makes you strong in your faith. It makes you reach out to those who are poor. E pe o whitalai e whangia koe tato, pe i fo tala, you will always have the poor with you. Tau te malanga whātasi man tangata vai man mutiwa. Nono winga o lo tofi ne whākirisiano o le aapa. E iei le aapa ne kanesia tau le. E iei le aapa ne kanesia tau le fundamental option for the poor. It must reach out to the poor in our mission. And Pope Francis, when he became the Pope, koe whaamanatu e ia le tāua o le aapa i tangata vai manatiwa, ma le le tāmahi. Le fōu tūrai mai e le si pope, whapena fōu no wina. Awa fōu misiona le ale Ekalesia is to reach out for those who are underprivileged. Ia o se whamanatu nei ngā te oi mā, e ane whawhorano le so. E toi tāpe nai moe, koe whamanatu a ngā te oi tāua, o le apa i lotu a oi, whasoa. Te so soaru nai, o wina ki misiano i ane oi mā. Whaiu whaitau o le so, i le aso ngā ta ana. Wa tuku ai le tua tangata le ama, ma le tangata le nei, e o whatasi. O le nau le tua e sosoani le mānosi ki vai. Le aso le setselenga, ta aia i le tua e le whanongo ma le whantua. Ia ai tia i le afi. O le inga le o le tangata e le fia takitomi le tua, e le fia ora i whamaniama le tua. Ia lele le aso se aso tāua mo oe mā, kato tito e mana tua ai le matawhai oi au tangata. Whamunu muni ai sautana. O la ngona alo, mata muni, i no usau e mongoli tato taulanga oi o nisa. Le anga nemo wano lama, whapeo tito e fōi mai. Whaingatāia a te au usta. Whātonu au e le kupo a waru a whea ia i nā tōu i California o lai tau sanga mai se lako whaiwhiau o te awhe whai se manu tana Malaysia na whakuruma a ma whaifoi o lofo e tāpena o sina taimi o toi fōi mai nai o lo koe fōi mai nā o kisa wa koe whailau visa the working visa o ke nganue ai i St. Philomena at Carson, California, LA. E lua tausanga ma le afa le mānos le visa, e masano e lua tausanga ma le afa le mānos le ulau, o lo mātou ngā lue
uso tu whawhine fwy o loko lana ma papa au I California. Sau se taimi toi fwy mai I whawau tatu manuenga, ia se loko whiara I e fwy tu whino e te mo. Ai o ke whamanu watu, ono lo waru, tato whea mai o kia, Ki koe sau. Au le toi fwy mai lai, e whawau tatu manuenga. Ia leo ke tō whia le whunga pātere, e whāua ua tātou manuenga nei, whamanu mua tuai mo whātua e se fwoi, e ale kāko whainga upu le nāpio, le nāpio taimu, au ke kakaro pia le tātou me tāna penga, e le ngaro o tō uñatia, e le ngaro le, salo e iwa māsinga le sa tātou ngānu kureani, e le ngaro le anu rofo le tāna penga ñatia. Ia ai te tamu mai ki tamu atu, tātou mola o sai, o sai pe I whatunga tātou e tukupo, e mana ia na mataita ina o tātou se hata manio mai unu. Whapena fwoi tātou uso, wa tō whawhine o loko ngātu koe I pule anga I whafo watu Samoa. I pray for you and I ask that you pray for me as well. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray for church unity, the Pope, bishops, clergy, and all believers. We pray to the Lord. Let us pray for all civil leaders, traditional leaders, and family leaders. We pray to the Lord. Let us pray for the sick, the oppressed, the poor, and those experiencing personal struggles or grief.
We pray to the Lord. Let us pray for our local community, our parish priest, deacon, and our families. We pray to the Lord. Let us pray for world peace and our environment. We pray to the Lord. Let us pray for our own intentions. We pray to the Lord. Manatuai wala sa wala sa memorial tanggang mo ay wala. The church prays for all the faithful on Sunday. So those who are celebrating birthdays or any occasion of joy, this Mass is being offered for you, remembering those who are sick and the souls of those who have died. Tatu manatuai, tatu wala tatu tatu Yesu, iyo tatu tatu. Le tu mamanayo matu tatu iyo mo faleo, nisi fo iyo mo matu kotu, matu jepumoni yatu na joy. Ya la tukai Yesu Kristo lo mato boni. Oh
ye fusia mato le fao ta ono nei mea rofa ko mato au mai e la fata fata la ye takia tau la fasisi na e foi de mai ai mato ye e fa paia e fa peio na e fa paia tau la e meu o la mato ko le mane nei ala ti ya ki so lo mato ni ya fatasi ni mato
Model feel my little man to follow
tala yatu na wawa apostolo, o te tuatu yatu o tō lok file mo, o lok file mo o te foa yatu yatu o tō, o le awa ni sila maya mātou sang, ai sila te whātua tua o lau e kalesia, alo whangia mo foa i mai file mo maritasi, e tu sai ma lo fina nana. O le so i fua ma pōne ni whamabau lau. Ya yatu o tō tu mau na file mo le.
ia tātou te tau. Ia te mau lea mātawha, ia mea nei misteri o kwa ia māla mātou te mau ai se whamwe koe fō. Ma ia tautei nai mātou ke se ola fō ia te koe. Ne ni whamanuia no kua poto mai na nei asu. Whamanuia I whiau mga luenga o le vai asu asau. O la mātou o lenga le nei alatu ia ke viso lo mātou o le. Amen. Ala mai lalo whamamori. Na tua leo a sao yalo le taringa sua I le tino ma le toto pa ia o tātou. Fio pe ia, o ia ilo na fio pa ia. Sakala meta o le Eukaristia. Tātou fia ma whawhitai e ni tai ao. E ala I le taulanga o siosi. Ua saunia matapina ina e lana wauna o staulanga I ni tai ao. Whai o au masui o le fionga te fono ma le mtanga nei. A pia foi le fionga I tamaru tanga ruenga, pa tele le hena. Mamori atu le nganga o whakatai na o fionga, pa tele spa. Ono le nei asu sae tatou maftanga. Ela I lo manatu mai foi se I mamori se whakatai. Ono le tātou maftanga I nātou sanga na motu sia whakose. Ia ono le whinangalo lava o le tamā o le kuleanga. Maftai foi o leo o maua le avanoa o atoe asiasi mai ai. Ia o lo maua lunga pea le suluia o I tātou I malamalama o le alofa tu no o le atua. E ala I lo soifua ma lo manosi. Ia e whapea foi I te fono. Le laulau ma le mtanga luenga tamaitai o lo sangio I siusinga nei. Ia, e I lava le manatu, e leo toi o bifoi steimi, ia o na toi foi atu lea, I le ngā luenga e mei o na tofi ai. Ma tau te talo pea, o le a foi steimi e toi taliu atu le uto i le, nā foi e tunu, tau ina ia, malutia ma pelepelea lo soifua ma lo ia o lofa o le tua wale ngā ruenga. Ia utu pupui na pea, e le li ilo na ngāna pa ia, le whautanga ma le tō whawhale ngāna. A wale tausinga, o ngāna, o lana e kālesia, ia I nā foi e tunu. Ia, a foi nei ngalo a fia I siona vau, wau taulanga moria, ia mo le tanga luenga nei, te telefono, ia e maisi o le tanga luenga. Ia mātou te alofa pea mo lau fionga, ia pea toi tuwa atu foi mo le ngā luenga I California I Amerika. O se whasisilanga mo whanau aonga o leo walongo mai e whailau tusi o le tanga luenga, e iai le tutorial mo whanau aonga I le afi ana nei, I le mtaupo o le matematika. O le mtaupo o le matematika e whaia le aonga afi I le tulai lima, ia e maise lava o whanau o sauni mo suenga o le malo, ia I le nei tausanga, ia I le tele sitau, e nao le rua sifuta la, ia le tangata e tōtasi. Ia manuia tele ni asai pa ia o le tātou tanga ruenga, whaftai foi le awhia mai I tātou malo, whalongia, ia maua whatasi I tātou ma, se asu sā manuia ma le whiwhia, manuia tele ni asu whaftai. Talo e le I whaia le whamanianga mulmuli. Toi la ngase leo e toi e fia whaftai atu ai tātou matanga luenga I atu malako. Whaneo fui se whaftai a wala tai te whono. Malpai o matanga luenga I o ni tūlanga whalupe, whapea fui le fio patele.
tia kono malfatua mai tawina foi le fatua ai no atu ne fion big star o tupe la fioma ana losa muripola ya fa pe fa la foi murio ya maio lo to ai mai fa lupe fa pe foi tanto malo tanto fai tau langa ni yasu. We thank you, Planasaur family who is gathered here with us today. We wish you well. We hope you enjoy your stay and your visit to the islands. Ia malolo ia le so tatu fai taulanga fatas. Ele umare mata mo fio le taulanga lo so sie nei mutanga venga senga. Maloa ia tu le tau ame pe le tau le nei taulanga po yo misa. Tu te fati no ia so mai me suna sa au nanga au le upu au le eukaristia le utamisa tu ai mesesi tu tino le kanesia malol fai tatalo atu tatalo mai ia tato tatalo. Let's please stand for the final blessing. Ia fatasi le ni mauto famani mai le tua ia tu we onan mana uma le swafar tama mana anu mana ngam pa ia. Now we are told we are the prophets. Just. That's all I was saying.